Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bidayatin min kalami haza minal laik kal abdi dha'ifa az an tashkurullah azza wa jalla allazi qad manna alaina nikmati wa amtinanati wal fadlati allati lan tuhsiha abdu iza addaha kama qala ta'ala wa ista'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Summa nusallimu wa nusallimu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minad dhulumati ilan nur. Fi hadhihi al-lailah في هذه الليلة الشريفة على الفرشة النافسة أقول شكرا كثيرا على رئيس الجلسة أن أكتب تحت الموضوع. Yang saya hormati Ustadz dan akun-akun dan saya sayangi teman-teman seperjuangan. Kematian artinya adalah terputuslah semua amalan seseorang itu kecuali 3 amalan jariah, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata insanu in qata'a anhu amalu illa min salasatin amalin jariyah illa min sadaqatin jariyah ilmu yantafi'u aw walidin salihin yad'u lahu. Jadi kita sebagai manusia harus lebih bertakwa kepada Allah supaya kita mendapat ridhonya. Cukup sekian pada pantun nih. Burung irian, burung cerendawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.